Ngasi July gi tang ahum ingen gi nipani panba sok lising ani kun manga gi nungthil gi chefong singda kari headline leiribagi haibadu punna yengminanaba ahambada Kanglai pake maira nungthil gi chefongda kari leiribagi haibadu yengminasi ahanbagi headline tawduna fongliba highlight tawduna fongliba headline asidi gola tabigi wathok journalist singna achumba wayal phangpham thoi tuminna leisiloidabani amju amsung EGM aduga mathangda ahanbada blue color na highlight tawduna fongliba headline asina relief camp nifu tarukta leiba IDP singna ngasidagi sit in protest athaba hokre IDP singna taliba demand taruk thabak to onthokriba fawba tangsilliba khongjang handok loidori Manipurgi apunba saktam thugaina bu honarakpa Kanglu Prup adugi mayokta UCM na lepkani YK Dhiren Security Force na tongan mafam ahumdagi lalhauba ahum phagatkhre Sugnugi ayamba lofam sing low panba hokrabasu Sugnugi napat ki low pari chani yankhai romdi low uba sangba ngamdana leiri Saram tangkulgi khunja singna laana pau sandokpa lepkadabani langmai thet apunba lup July kunmathoidagi parliament ki mifam hauragani mipan tangdana isagi pothokna ningtamna hingnaba hotnabada yelhomi singi mayo mau kaithel asina khudam ohelasi athauba search operation da baruni chingi saruktagi kulai kya phagatkre July 8 da pangthokadoriba sinmi singna sintha leptuna tangsin gedoriba khongjang asida lamdam asigi sinmi punamak saruk yaminasi INTUC ILDS Hospital Kwakaithel Hainau Khongnembida laying libasing pung kunmari gi manungda atopo hospital singda hongdokpiu Red Army KCP Masina Kanglai paki mairagi ngasigi headline sing oiri aduga mathangda lokhatchariba nungthilgi pawsi asina Paunil Khonda ngasi kari headline fonglibagi haibdu yengminasi ahambada picture ga konana highlight toriba headline asi relief camp ta leiriba IDP singna tanduna lakpa demand sing thabak to onthok pidabadagi IDP singna khongjang chathaba hokhiba aduga red color na background oiduna highlight toriba important oiba headline asina Gola tabigi wathok journalist singna achumba wayal phangpham thoi tuminna leisiloidabani amju amadi EGM aduga blue color na highlight toriba sina TMUC na tanduna lakpa demand sing thabak to onthok pidabadagi IDP singna khongjing chengsinkhre Khundaminariba Kanglu Prup sing na yausinduna Manipur apunba saktam thugaina bu honariba asida mateng pangsiloisi Dhiren Siza Hospital gi Nifurak Suba Foundation Day pangthokre Saram tangkulgi khunja singna lana pau sandokpa lepkadabani langmai thet apunba lup Kokomi amuko amadi Fox na punsilakpada Manipur imana thagatpa phongdokre aduga aroibada red color na highlight toriba sina lakliba July 8 sok lisingani kunmanga yumsa kaisya numita India pumbagi sinmi singi changsin gadoriba intha lepagi khongjang asida state asigi sinmi punamak soidana saruk yaminasi intuk Manipur branch masina ngasigi Paunil Khongi gi headline sing oiri aduga mathangda lokhatchariba pawsi asina Kangla pau ngasi July gi tang ahum sok lisingani kunmanga ingen gi nipani panba sogol se numit asida Kangla pau gi nungthil gi sefongda fongliba highlight toriba picture yauna highlight toriba headline asi thangjing relief camp ta leiriba singna tongan ba demand kya taladuna jangsin kiba sit in protest ki khongjan Delhi da pangthokpa organic mela sok lisingani kunmanga da saruk yariba Inga Real Organic Producer Company Limited Imphal East ki Yumnam Bimol Chandra Manipurgi territorial integrity amasung national unity kaihalloi haibagi provision haptriba fawba mikup nahum singna leiba mathau tai YK Dhiren Indo-Myanmar border fencing khabagi thabak khumang chawsilli Singi asukpa jungle oibana patrolling da khudong thiba kaya mayoknari AR World Championship kidamak khalakle Lalon itikki mafam oina senggot kiba
ꯃꯥꯎ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯃꯔꯤ ꯊꯝꯅꯕꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯦ꯫ ꯀꯤꯔꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔ꯫ ꯁꯔꯝ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜꯒꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯁꯤꯟꯊꯥ ꯂꯦꯞꯄꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯀꯥꯟꯇ ꯌꯥꯎꯔꯦ꯫ IDPꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯈꯟꯅꯕ ꯃꯤꯈꯜ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯗ ꯅꯥꯛꯄꯥꯛ ꯇꯥꯟꯅꯔꯛꯀꯗꯕꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯃꯥꯟꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯉꯥꯏꯕꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯩ꯫ MLA ꯏꯕꯣꯝꯆꯥ꯫ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤ ꯑꯃꯨꯀꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯣꯛꯁꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯂꯔ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯂꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯒꯣꯂꯥ ꯇꯥꯕꯤꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ, ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯁꯤꯜꯂꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀꯪꯂꯥ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯒꯤ ꯆꯦꯐꯣꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯁꯤꯅ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯀꯥꯇꯤ꯫ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯀꯥꯇꯤꯗꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯍꯥꯏꯂꯥꯏꯠ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯐꯣꯡꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯒ꯭ꯋꯥꯂꯥ ꯇꯥꯕꯤꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ, ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯁꯤꯟꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ꯫ MJU ꯑꯃꯁꯨꯡ EGM꯫ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯏꯠꯃꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜ ꯁꯦꯝꯗꯕꯅ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡ ꯐꯪꯗꯅ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯄꯣꯊꯥꯅꯔꯦ꯫ ꯅꯧꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯄꯣꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯏꯠꯃꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜ ꯁꯦꯝꯕꯤꯅꯕ CS ꯇ ꯇꯛꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯀꯂꯔꯅ ꯍꯥꯏꯂꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯕꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯅꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯂꯦ꯫ ꯄꯨꯂꯤꯁ꯫ IDPꯁꯤꯡꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯈꯣꯡꯐꯝ ꯍꯜꯂꯣꯏ꯫ CMUC꯫ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟ ꯐꯒꯠꯍꯟꯅꯕ ꯁꯧꯒꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯆꯪꯏ꯫ ꯑꯊꯧꯕ꯫ ꯖꯨꯂꯥꯏ 8ꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯁꯤꯟꯃꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ INTUC꯫ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁ ꯗꯦꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯦꯗꯟꯇꯅ ꯑꯣꯅꯔꯤꯡ ꯗꯤ ꯑꯣꯊ ꯎꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯕꯤꯀꯥꯁ꯫ ꯋꯥꯡꯖꯤꯡ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯐꯤꯒꯤ ꯈꯥꯎ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯗ ꯋꯥꯀꯠꯆꯦ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯦꯗ ꯀꯂꯔꯅ ꯍꯥꯏꯂꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯃꯁꯥ ꯈꯛꯀꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯂꯕꯗꯤ ꯃꯪꯐꯥꯎꯅꯔꯣꯏ꯫ ꯙꯤꯔꯦꯟ꯫ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯕꯗ ꯄꯣꯁꯇꯤꯡ ꯃꯐꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯊꯤꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯆꯝꯕꯣ ꯒꯣꯟꯃꯩ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯐꯣꯡꯂꯤꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯡꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯕꯟ ꯃꯣꯍꯣꯠꯁꯕ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯐꯥꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯑꯣꯏ 6 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯀꯥꯇꯤꯒꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯠ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯔꯣꯏ ꯂꯣꯏꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯒꯤ ꯆꯦꯐꯣꯡꯗ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯏꯗꯤꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯂꯤꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯥꯏꯝꯁꯀꯤ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ 3 July 2025 ꯊꯔꯁꯗꯦ꯫ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯀꯂꯔꯅ ꯍꯥꯏꯂꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯁꯤ ꯒꯣꯂꯥꯇꯥꯕꯤ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁꯠ ꯗꯤꯖꯔቭ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯅꯣꯠ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯑꯝꯖꯨ ꯑꯦꯟड EGM꯫ Indo-Myanmar border demarcation work underway in Manipur. Sources. Governors ensure action as Maitai IDPs renew plea for rehabilitation. 2 arrested with suspected heroin in Kangla following morning road mishap. UCM observes Silver Jubilee reaffirm commitment to Manipur University. Governor review key departmental initiatives. International Plastic Bag Free Day for Healthy Environment. Aduga awareness program on skill development health for internally displaced person at Kodompokpi. Mathangi headline da leribasina Ban Motsab Day 3 celebrated at Jil at Basitang, a green pledge for Manipur future. Subsidized urea reaches farmers in conflict foothill villages. Governor assures action as Maitai IDPs. 2 arrested with suspected heroin. Masina Imphal Times ki important headlines sing ori.
ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯥꯏꯝꯁꯀꯤ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯊꯣꯛꯆꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯒꯤ ꯆꯦꯐꯣꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯖꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ꯫ ꯍꯌꯦꯡꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯡ 6 ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯒꯤ ꯆꯦꯐꯣꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯦ꯫ And thank you for watching.